Mu mikino twakire tuyishimire Olivier tuyishimire Gilbert mwiriwe neza Ureza cyane Festo meze neza meze neza cyane nta kibazo shampiyona yatangiye Ibyo shampiyona yatangiye kuri uyu wa gatanu Gorilla na AS Muhanga nibo bakinnye umukino wa mbere waje kurangira ikipe ya Gorilla itsinze AS Muhanga ibitego 2-0 ibitego by'uwitwa Nduwimana Frank ndetse na Mudeyi Musa hanyuma ibi bitumye Gorilla nyine nkuko bigarutse utangira iraye ku mwanya wa mbere ariko indi mikino igiye itandukanye izakinwa ku munsi w'ejo kwa gatandatu Etenseri hano mu karere ka Rubavu saa 9 izakira Gasogi United hanyuma Bugesera zari kwakira Gicumbi Mukura Victory Sport Huye zakira Musanze FC hanyuma Police i Kigali kuri Kigali Play Stadium zakira ikipe ya Rutsiro hanyuma ku isaha saa 12 n'igice ku munsi w'ejo Kiyovu Sport n'ikipe ya Rayon Sport kuri Kigali Play Stadium nabo basaba batana mu mitwe ku cyumweru nubwo imikino izasozwa AS Kigali ikina n'Amagaju hanyuma amakuru agiye atandukanye icyo twakwita team news mbere yuko bakina ku munsi w'ejo nka Rayon Sport na Kiyovu twabwira ko Rayon Sport muri uyu mugoroba ari bwigiye guhemba abakinnyi umushara w'ukwezi kwa 8 kugira ngo ku munsi w'ejo bazaseruke bakina na Kiyovu bafite akanyamuneza nako kandi ikipe ya Rayon Sport amaze kwishyura umusore witwa Asumani Ndikumana miliyoni 12 yari yamusigayemo ubwo yamuguraga akaba ari amafaranga yahawe kwa gatanu w'uyu munsi hanyuma uyu Asumani Ndikumana ntabwo yari yagaragaye mu myitozo yo kuri umunsi w'ejo kwa kane ya nyuma ya Rayon Sport nta nubwo yari mu mwiherero ariko nyuma yuko yishyuwe yahise asanga abandi mu mwiherero ubu ngubu ku munsi w'ejo ariteguye byavuzwe ko ari miliyoni 12 zatanzwe na Perezida Paul Muvunyi wari wemeye gufasha iyi kipe kuyigurira abakinnyi bari babiri ubwo yazinyishije umusore witwa Asumani Ndikumana nyuma yuko witwa Shadrack Bingbelo yagombaga kugura yabuze ibyangombwa bituma aguma hano mu Rwanda bikarangira asubiye iwabo muri DRC tuve muri shampiyona y'u Rwanda twihute duce muri Sekafa Kagame Cup kimwe cya kabiri kirakinwa kuri uyu wa gatandatu ku isaha saa 5 n'igice ekipe ya APR nizo mu Rwanda izabikina ekipe ya Al Ahly Omdurman ngombwa ko ku isaha muri Tanzania bizaba ari ku isaha saa 6 n'igice hanyuma kuri uyu mukino ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania General Patrick Nyamvumba yasuye iyi kipe aho iri mu mwiherero ababwira ko bagomba gukora ibishoboka byose bagasezera Al Hilal yo muri Sudan mu mukino nyine bazakina ku munsi w'ejo hanyuma ambasaderi Patrick Nyamvumba kandi akaba yahaye ikaze nanone APR mu gihugu cya Tanzania ababwira ko yaba umuryango w'abanyarwanda ba mu gihugu cya Tanzania ndetse na leta y'u Rwanda ahagarariye bose bari nyuma y'ikipe yasabye abakinnyi ko iyo ibishoboka byose bakazitwara neza ku mukino wa Al Hilal abizeza ko bazaba bashyigikiye kandi ko nawe azaba ari kuri uyu mukino mu ijambo rya kapiteni wa APR niyo mugabo Claude ukubutse muri ekipe y'u Amavubi yashimiye ambasaderi General Nyamvumba akaba yasuye iyi kipe avuga ko nk'abakinnyi biteguye guhatana kugeza ku munota wa nyuma hanyuma umutoza Abdurrahim Taleb we akaba yatangaje ko kubona ambasaderi General Patrick Nyamvumba hari ikindi byongereye nk'ikipe amwizeza ko byanyita kose bazatwara igikombe bakagiserukana i Kigali bibutse ko General Patrick Nyamvumba yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2013 kugeza 2019 aho yabaye muri ekipe ya APR FC ndetse akomeza kwenda ayiba hafi ubwo birumvikana ko ari na rwo rwego yabasuyemo Fisto dusoza reka mbibutse ko cyangwa se babwire ko Ibrahim Champera ziragaruka Premier League Arsenal Nottingham Forest ku munsi w'ejo hanyuma Chelsea na Brentford Burnley n'ikipe ya Liverpool Manchester City na Manchester United hanyuma kuri team news kuri iyi Manchester City na Manchester United Omar Mamushi ntagazaba hari Ati Nuri ntagazaba hari na Sheriki hanyuma kuri Man U Kunya na Mount na Daro ntabwo bazaba hari Fisto yego urakoze